Haleluya. Uyu munsi turaza kumena ibicaniro byo kuneshwa. Leo tutakwenda kuvunja madhabahu ya kushindwa No kunanigwa. na kushindwa. Arivyo amaesheke. Ndio maesheke kushindwa. Ari abantu mu buzima. Kuna watu maishani Umenga ni imfundo za maesheke agenda yikurikiranya canke kunanigwa canke kuneshwa. utafikiri ni fundo za maesheke ama kufeli inazidi kufuatana. Mu buzima ugasanga vya mariage vyarananiranye. Unakuta kwa maishani mwake harusi imeshindikana. Ivya kazi vyarananiranye. Mambo ya makazi imeshindikana. Barigeze kunyereka umugabo yize umekanise imyaka 10 atarabumenya. Alinionyesha mtu ambaye amesoma umekanise miaka 10 lakini hajafaulu. Mwishure bikanga. Darasani huwa inakataa. Waja kuba kurugo bikanga. Ukienda katika ndoa inakataa. Ibaze uburanye n'umuntu kandi ufise rezo akaba ari utsindwa. Jiwaze unaenda huko mahakamani unashtaki mtu nakuta wewe ndio unashindwa na wakati wewe ndio katika hali. Ujutse mu gatondo wizindukiye ku kazi ukachucha ahantu baraye bivye bakacafata wewe. Ukiamka asubuhi unaenda kazini unapita mahali ambapo wameiba wanakamata wewe. Bakakurengera ko bakagukubita tani cyo wabagize. Wanakupiga na wakati hujafanya lolote. Kwa muneshwa mu buzima. Wewe unashindwa na feli maisha. Ivyo ni bicaniro baba barubatse. Hiyo ni madhabahu wanakuwa wamejenga. Kugira ngo uneshwe mu buzima. Ili uferi kimaisha. Ariko muzaza kubimena izina rya Yesu. Lakini leo tutavivunja kwa jina la Yesu Kristo. Nituzosubira kandi kuneshwa. Hatutaongeza tena kushindwa. Ahubwo tuzonesha. Bali tutashinda. Ibaze ugakubitwa. Jiwaze unapigwa. Cyangwa ugatsindwa. Ama unashindwa. Ugeza ugera ku rwego rubi cyane. Unafikia kiwango kibaya sana. Birabaho. Vinakuwepo. Batija bamaze kuneshwa. Wakisema watu ambao wameshafeli mu buzima kimaisha ni hafi nka bose. Ni kama wote. Uretse ko atari bose bomanika ukuboko. Kuachilia mbali kwamba si wote wataweka mkono juu. Kuko kuneshwa ntabwo byishimirwa. Maana kushindwa hakuna mtu yoyote anavyovifurahia. Aha ndakubwiye nisubiza amaso inyuma wiyumvire. Nikikwambia rudisha macho nyuma ukumbuke hapo ya kale. Urashobora kwibuka umunsi waneshejwe. Unaweza kukumbuka siku ambayo umeshindwa umefeli. Igihe watsinzwe. Wakati umefeli. Nta kintu kibabaza. Hakuna kitu ambacho kinaumiza. Kwa kutanguza urugamba. Kama kuanzisha vita. Maze akaba ari uneshwa. Afu baadaye wenje unafeli. Kuneshwa byama byabayeho mu buzima. Kushindwa vinakuwepo kimaisha. Ndibuka Pastor Gadi akiri umwana. Nakumbuka mchungaji Gadi wakati angali mtoto. Barigeze kuja kwikinga bari kumwe n'undi muhungu. Walienda kwenye beskeli kwa na wengine kijana. Uyo muhungu wa South Africa ubu. Huyo kijana kwa sasa anaishi South Africa. Bacha bagonga umutamakazi. Wakamgonga bibi kizee. Hama bacha barisigura babya ati none kubera iki kubisi kengeri ikinga. Wakajitafsiri wakawaambia kwa nini kupiga kengeri. Kandi muifise. Na wakati mna kengeri. Iyo kengeri yari sanzwe idakora. Kengeri yako inatumika. Bati kengeri nikora. Kengeri haitumiki. Eraba. Tizama. Bible giciravuga. Walipoitikisa ikalia. Ibaze. Jiwaze. Kuneshwa bibaho. Kushindwa vipo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Urafise inkuru yakubayeko. Una habari ambayo imekutokea. Kandi yabaye ku muntu uzi. Ama imetokea kwa mtu ambao unajua. Abisraeli barigeze kuneshwa. Wana wa Israeli waliwahi kufeli. Aribo batanguje intambara. Na wakati wao ndio walianzisha vita. Baja gutera abisi aba Filistia. Wakaenda kushambulia wa Filistia. Bagiye kubatera. Walipoenda kuwashambulia. Bene gutera. Wale ambao walishambulia. Abaribo baneshwa. Ndio wakashindwa wakafeli. Na kitu kibabaza nk'ico. Hakuna kitu kinaumiza kama hicho. Wotumuneshwa. Obola ushindwe. Ariwe watewe. Wakati wanje umeshambuliwa. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Narabwiye umugabo yagiye mu nzu wiwe. Niliwaambia baba mmoja anaenda katika nyumba yake. Yuguri umuryango w'icyumba. Alipofungua mlango wa chumbani. Asanga urundi rugabo ruko rusambana n'umugore wiwe. Akakuta lungine rubaba luko unazina na mke wake. Nukuvuga bari bamubwiye abo abari hanze ababanye. Ni kusema majirani walikuwa wachampa taarifa. Wambia ati umugore wawe yinjira nyiri kigabo ngaho mu chumba. Wakasema mke wako ameingia na kingine kichanaume hapo kwenye chumba chake. Atahitari shoka. Akapitua shoka. Achagenda. Akaenda. Aruguru umuryango w'icyumba. Akafungua mlango wa chumba. Akasanga vyukuri nivyo. Akakuta ni kweli kweli.
akikibona wakati alipoona yule baba asanga nikigatanya kimrusha nguvu akakuta ni kijitu ambacho kinamzidia avuga akononeshwa akasema kuliko nishinde nikadondere njia ya mkato rakursi ingene no hava acha nitafute njia ya mkato gisi nitatoka hapa acha ivugisha ati ishoka ibe akajisemesha ati shoka ya bei nashoka mugura mtanunua shoka mbali kwa ruguru umuryango yiruka anafungula mlango anakimbia yatinye kuneshwa aliogopa kushindwa bavuze ati hano gwana nije noneshwa akasema nikipigana hapa mimi nitashindwa akobo mongora amenyo reka urugamba menda rwihoza kuliko wanitoe meno bora vita ni nyamazini Abisraeli wao ni bagravivyo Waisraeli wakutizama hayo bavuze ati ndeka dutera Abisraeli tuwakubite sawa sawa walisema acha tushambulie Wafilisti tuwapige sawa sawa unataka ati ndakukubita mtu akikwambia ati nitakupiga nitakuonyesha urumva uratanguje urugamba wishimiye unasikia unaanzisha vita ukijivunia uko wishimiye ali ku ruhande rubugiye kurwana ule ambao unajivunia kwa upande ule ambao unakwenda kupiganisha Abisraeli baza gutanguza urugamba Waisraeli wakaenda kuanzisha vita bacha baratsindwa barakubitwa impaga wakashindwa wakapigwa kabisa dusomye igitabo cha mbere cha Samueli tukisoma Samueli wa kwanza 4:18 gushika kuri 22 hadi 22 igitabo cha mbere cha Samueli wa kwanza 4 sura ya 4:18 mstari wa 18 gushika kuri 22 muhabonye reka tubaze dusome 10 na 11 amace tuza kuri 18 tusome Samueli wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 wa 10 na 11 wa 10 pamoja na 11 nuko Abafilistia bashirako bararwana maze Abisraeli baraneshwa umuntu wese ahungira iwe habagatikizo gakomeye mu Bisraeli hapfa ingabo 30,000 kandi sandugu y'Imana ifatwa miri na bene Eli bomi Hofuni na Fenihasi baricwa Imana idufashe cyane amen reka dusimire kuri 18 nuko amaze kuvuga ivy'isandugu y'Imana Eli ahanuka ku ntebe yiwe agwa agaramye ku gikingi c'irembo akenyura izosi arahwera kuko yari umutama kandi yari yiremereye yari amaze imyaka 40 ari umucamanza w'Abisirayeli umukazana wiwe muka Fenihasi yarafise inda ari hafi yo kuvyara nuko yumvise izo nkuru yuko isandugu y'Imana yafashwe miri kandi ko sebukwe n'umugabo wiwe bapfuye acapfukama aravyara kuko ibise byaciye bimufata maze ari hafi yo gucikana abagore bari bamuhagaze iruhande baramubarira batirema kuko ubyaye umuhungu ariko ntaco yabishura canke ngwa nabibabare yita uwo mwana Ikabodi ati cyubahiro kirashize mu Bisirayeli icyatumye avuga atyo nuko isandugu y'Imana yafashwe miri kandi nuko sebukwe n'umugabo we bapfuye aravuga ati cyubahiro kirashize mu Bisirayeli kuko isandugu y'Imana ifashwe miri Imana idufashe cyane Abisirayeli bo batanguje urugamba Waisraeli walianzisha vita nibo bagiye gutera wanaenda kushambulia nibo bagiye gutera intambara wanaenda kuanzisha vita bagiye gutera walipoenda kushambulia baratsindwa wakashindwa kugezaho n'abana b'umuherezi paka watoto wa kuhani Hofuni na Fenihasi bapfira ku rugamba wakafia kwenye vita nta kintu cyari kibabaje nk'icyo hakuna kitu kilikuwa kinaumiza kama hicho enda mabwire ikintu cyari cyabaye niwaambie kitu ambacho kimetokea bararwanye walipigana wakapigana hapfa 40,000 pakakufa watu 40,000 abantu abasoda bangana 40,000 ku gihugu majeshi kama 40,000 kwa nchi muzi gitigiri cy'abasoda baba bari mu gihugu mnajua hesabu ya maaskari wako urumva ko babishe benshi kuri uwo munsi kwamba wanakuwa na uwa wengi hapana 400 hapana 400 hapana 4,000 hapana 4,000 40,000 40,000 basubira mu mahema wakarudi huko kwenye mahema baravuga bati bahungu wakasema wanaume none ni
nigiki cyatumye tuneshwa. Sasa kitu gani kimesababisha tunashindwa? Baravuga ubu rero Wakasema kwa sasa dukora iki? tufanye nini? Tukubiteho ikarata ya nyuma. Tupige kwenye karata ya mwisho. Bacavuga ati reka tuzane sanduku y'uhoraho. Wakasema acha tulete sanduku ya Bwana. Kuko ahantu hose barwanya urugamba. Maana mahali pote wamepigana vita. Kuko iyo sanduku yari ibitswe n'abakerubi. Hiyo sanduku ilikuwa imelindwa na makerubi. Ilindwa n'abakerubi. Inachungwa na makerubi. Makerubi nayo makerubi nao nizo ngabo zo mwijuru. Ndio majeshi wa mbinguni. Na malaika bajejwe security yo mwijuru. Ni malaika wanaohusika na security ya mbinguni. Amabazanye isanduku y'isezerano. Walipoleta sanduku ya ahadi. Sanzi chungegwa n'aba malaika b'abakerubi. Inayolindwa na makerubi. Hariya ishilo. Kula Shilo. Bazabayizanye. Wakakuja wanaileta. Abasirikare basigaye b'Abisirayeli. Majeshi waliobaki wa Israeli. Bakabagira morali dasanzwe. Wakawa na morale kubwa. Akaruru kadasanzwe. Kelele ya mingi. Abafilistia bacha baravyumva. Wafilisti wakasikia. Baravuga noneho turahonye. Wakasema kabisa tunaisha. Abisirayeli barazanye za mana zao. Waisraeli wanaleta ile miungu yao. Zindi zishe abantu muri Egiputa. Ile miungu iliua watu huko Misri. Na akabuza baratunesha. Hakika watatumaliza. Mukomanda supreme wabo umukomanda wo hejuru wabo. Lakini kamanda wa juu kwao arababwira ati nimutinye. Akawaambia msiogope. Nubwo bazanye imana yao. Hata kama wameleta Mungu wao. Mufane n'imbaraga zanu zose za nyuma. Upigane kwa nguvu zenu za mwisho. Turashobora kubanesha. Tutawashinda. Kandi tena mubyumvise ukisikia Abisirayeli nibo bategerezwa kunesha Abafilistia. Waisraeli ndio walipaswa kushinda wa Misri. Abisirayeli bafise imana. Maana Waisraeli wana Mungu. Kandi bazanye imana mu ikambi yao. Na wanaleta Mungu katika kambi lao. Abafilistia nabo ni courage gusa. Wale Wafilisti nao ni courage tu. Na morale gusa. Ni morale tu. Abategerezwa gutsinda n'abafise imana. Wale ambao wangelishinda ni wale ambao wana Mungu. Ariko ngo bageze ku rugamba. Lakini walipofika katika vita. Ngo bageze ku rugamba. Walipofika katika vita. Bibibindi. Kakuwa mambo tofauti. Abisirayeli baricwa. Waisraeli wakauawa. Hachapamo 30,000. Pakakufa watu 30,000 majeshi. Abasoda babaye 70,000 ibihumbi 70 bifuye. Majeshi wanakuwa 70,000 wamekufa. Ndetse nivyo. Na kwa ajili hapo bachafata mili ni sanduku isezerano. Wakakamata mateka hata sanduku la ahadi. Icho bari bishimiye. Ile ambao walikuwa wanajivunia. Icho bari biti imana yao. Kile walikuwa wanaitwa Mungu wao. Kikafatwa mili. Kikakamatwa mateka. Biramaze kugushikira. Imesha kutokea. Hao wali wishimiye. Wale ambao kuna jivunia. Hao wali wishimiye. Mahali ulikuwa unajivunia. Imani za kuseruka. Kwamba Mungu atatitokeza. Unasema nimetoka nyumbani naomba. Hivyo vitawezekana. Ulipofika pale unakuta unashinda. Unapofika pale unaona vinashindikana. Unapofika pale unaona vinakataa. Usikate tamaa. Kuna ingine bahati ya pili. Nani mtu vimeshamtokea kama vitu kama hivyo? Ababebe mumwemu watoto kiroho wabebe achatangura kuvuga ati Mana uramevye. Unasema baba umeniacha, baba umeniacha. Undi mupastori ungine mchungaji. Bado turavugana. Tulikuwa tunazungumza. Ubona kiriwe yarapfuye. Kwa sasa hayupo ni marehemu. Acambia ngo ncambira Imana ni. Akanambia nikamwambia hivi Mungu. Nutabikora ndaza gutabura Biblia imbere y'abantu. Usipofanya vile baba mimi nitachana Biblia mbele ya watu. Ndio hivyo birayikanga. Sasa Mungu anashituka na hivyo. Izimaze guturirwa no gutaburwa zinganiki. Zile zimeshachanwa na kuunguzwa ni kiasi gani? Yesu ashimwe. Amen. Hari giuja mu rugamba ndugu yangu. Kuna wakati unaenda katika vita ndugu yangu. Ukichuza imambo wagwanya urwo rugamba. Unajutia kwa sababu gani umepigana vita hii? Hari giuja mu rugamba ndugu yangu. Kuna wakati unaenda katika vita ndugu yangu. Ugahamagara ijuru kamengi ijuru ryabaye kure. Unaita mbingu tafikiri mbingu iko mbali na wewe. Hari giuterwa. Kuna wakati unashambuliwa. Vikanga. Vinakataa. Ukafata vikanga. Unakamata hapa vinakataa. Ukafata vikanga. Unakamata hapa vinakataa. Lakini nataka nikwambie nikufariji kwamba kuna ingine bahati ya pili inakuja. Abisirayeli wana wa Israeli alibanga batari bazi. Kuna sio kuwa najua. Aba bahungu b'Abafilistia hawa vijana wa Filisti bari barubatse igicaniro cyo gutsindwa kwa Abisirayeli. Walikuwa walijenga madhabahu ya kushindwa kwa Waisraeli. Bantu b'Imana watu wa Mungu igihe cyose waneshejwe wakati watu wameshindwa ndayivuze avuga base nasema kwa sauti ya chini
igihe cyose waneshejwe, wakati watu wameshindwa, uzi ko atacyaha wagirwa, unajua kwamba huna dhambi ambayo inakushtumu, menya ko hari igicaniro wubatse, jua kwamba kuna madhabahu cyo imejengwa kuneshwa kwawe, cha kushindwa kwako, cyo kutarongorwa cha kwawe, kutokulewa cyo kwako, kutaronka kazi cha kwawe, kutokupata kazi cyo kwako, kudatera imbere cha kwawe, kutokusonga mbele cyo kwako, kutubaka kwawe, cha kutokujenga cyo kwako, kutaronka amahera y'inzu kwawe, cha kutokupata pesa ya cyo nyumba kwako, kutaberwa cha kwawe. kutokupendeza kwako. Hari ibintu biba byarubatswe, Kuna mambo anakuwa amejengwa, ariko uno munsi turaza kubimenagura mu izina rya Yesu. lakini leo tutakwenda kuvivunja vyote kwa jina la Yesu. Abisirayeli baranesha, Wana wa Israeli wakashindwa. umwana w'umuherezi Mtoto wa kuhani Finehasi apfira ku rugamba, akafia kwenye vita. mbere nawe yari yagiye kuzana iyo sanduku y'isezerano. Yeye ndiye ameleta sanduku ya ahadi. Umwana w'umuherezi Eli, Mtoto wa kuhani Eli yitwa Hofuni, anaitwa Hofuni, nawe nyene arapfa. na yeye akafa. Barabahungu babiri bo kwa Eli Walikuwa ni wagaso wawili wa Eli, bapfira ku rugamba. wakafia kwenye vita. Intumwa iraza, Mjumbe akakuja. Eli ashaje, Eli amezeeka, afise imyaka 98, iko na miaka 98, yasigaye ku kirindiro, amebaki huko, ariko arafata izamu, anakamata zamu, ariko izamu, yuko kuzama, anaomba umuherezi abafata izamu, kuhani na wakamatia zamu, nama muri ku rugamba, na nyinyi mko katika mukavuga ati vita, turategereza kunesha. nasema inabidi tushinde tu. mbere abana biwe yivyariye bagwamo. Kwanza watoto waliozaa tumbo lake wakafa. Intumwa iraza iramubwira, Mjumbe akamwambia ati iyi nkuru niyi, hii habari ni hii, abana bawe babiri Hofuni na Finehasi bapfiriye ku watoto rugamba. wako wawili, wale vijana wako walifia kwenye vita. Aravyumva ntivyamutera ubwoba cyane, Akavisikia kumtia oga sana. kandi n'isanduku Tena y'isezerano na sanduku ya ahadi yafashwe mpiri. imekamatwa mateka. Ari wewe ucivyifata Kama ni wewe utafanyaje? ico wari wizigiye Kile cyanyuma, ambacho ulikuwa unatarajia cha mwisho cha ubwo ushindi. nyene Hapo heri ngo acaragwa, Eli akaanguka kifudifudi, acarapfa. akakufa. Arapfa n'ubu naragaruka, Akakufa na sasa hajarudi, kandi yari umuherezi. na alikuwa ni kuhani. Umukazana w'umukahe Finehasi, Mkazana wake mkwewe, mke wa Finehasi, yari afise imbanyi, sinzi ko yari igeze nuko itarigeze. alikuwa na ujauzito, sijui kwamba umeenea kuzaliwa ama hujaenea. Yumvise ngo umugabo wiwe yapfiriye ku rugamba, Aliposikia kwamba mumewe akafia kwenye vita, n'umuvukanyi w'umugabo wiwe yapfiriye ku rugamba, hata bofre yake amekufia kwenye vita, kumbura niwe yari kuhava namucura, labda yeye ndio angelimrudilia canke akafasha abana, ama nasaidia watoto. aza yumva nase uko arapfuye, Akasikia na taarifa ya kwamba babu kwa nafariki. nzingo nturonze ibise. Nakwambia japokuwa upataki machungu, Ubwo nyene ngo ibise bica biramufata, hapo uchungu ukamkamata, aca arapfukama, akapiga magoti, aca aravyara, akasa. n'amarira menshi, Ni uchungu mwingi n'akabonge kenshi. na huzuni mwingi. Imagine wabuze abantu batatu mu muryango, Kiwazo nakosa watu wa maana katika familia, naho vyara hata kama utazaa. baramuremesha, Wakamfariji, baramubwira ati remama da, wakamwambia mama, wabyaye farijika, umuhungu. umezaa mwanaume. Kumbe kuvyara umuhungu ni vyiza. Kumbe kusema mwanaume, Ngorema, eti farijika, wabyaye umuhungu. umemzaa mwanaume. Na waravuga ati ngo niyabitaho, Hakuwasikiliza, ngo niyabitaho, hakuwasikiliza. ahubwo uyo mwana ngo acamwita Ikabodi. Eti mtoto akamwita Kabodi. Haleluya. Amen. Acamwita Ikabodi, Akamwita Kabodi, bisigura ngo Imana inamaanisha kwamba Mungu, ngo yavuye mu Bisirayeli, cyubero cy'Imana kirashize mu Bisirayeli. eti heshima ya Mungu imetoka katika wana wa Israeli. Kujya buri zina riba bifise insobanuro. Katika jina lina tafsiri. Uzubaza umuvyeyi wawe impamvu yakwise iryo zina, Uulize mzazi wako kwa nini kakuita jina hilo. arazi impamvu. Anajua sababu. Hata watu wainuke, Na abantu baguhagurukira, hata dunia iinuke, na isi yo guhagurukira, hautakuwa lolote. nuzoba ikintu na kimwe. Bado kungali bahati ya pili, Haracyari bakwe rya kabiri, kungali bahati ya pili, haracyari bakwe rya na kabiri, bado kungali matumaini. kandi haracyari ibyizigiro. Hata mti ungekatwa Na igiti na cyotemwa kumalizika, kikakugwa bado hacho, kungali pangalo matumaini haracyari ibyizigiro ya kwamba mti utaota tena. yuko igiti gishobora kwama kandi. Usikate tamaa, nucike intege.
hata byabicaniro bakubakira yale madhabahu waliyokujengea. reka ndababwire rero, Acha niwaambie sasa, kumbe abafilisitiya Wafilisti kugira ngo baneshe Abisirayeli kusema washinde wana wa bari Israeli bawubakiye igicaniro walikuwa waliwajengea madhabahu Imana yabo yitwa Dagoni, kwa mungu wao anaitwa Dagoni. bacafata Miriya sanduku isezerano, Wakakamata mateka sanduku la ahadi, barayijana wakapeleka mu ngoro y'Imana yabo Dagoni, wakapeleka katika hekalu la mungu wao wa kishetani bamaze Dagoni. kwishikana mu nzu ya Dagoni, Walipoingiza kwenye nyumba ya Dagoni, Imana ikirikorera. Mungu wa Israeli akaanza kuita. Haleluya. Amen. Hari igihe bakubonera, Kuna wakati hari wanakuonea, igihe bakurenganya, kuna wakati wanakuonea, Imana ikirabira hirya, Mungu anatizama tu pembeni. sanduku y'isezerano, Lakini sanduku la ahadi bamaze kuyishikana walipoingiza katika nyumba ya mu ngoro kishetani, ya Dagoni, katika nyumba ya kishetani ya Dagoni, erero bagize kosa walilolitenda nuko bazanye isanduku y'Uhoraho ni kwamba walileta sanduku ya Bwana wa majeshi mu nzu y'ibigirwamana. katika nyumba ya miungu. Imana ntushobora kuyifata miringo bikunde. Mungu huwezi kumkamata mateki wezekana. Dusomye aho nyene Samueli wa mbere 5, Tukisoma hapo Samueli wa kwanza sura ya 5, duhere ku murongo wa mbere kugeza kuri 4. tuanzie mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Iyi nkuru muze muyisome yose iraryoshe Hii cyane. habari muisome yote ni nzuri sana. Aho nyene 5 kuri 1 gushika kuri 5 gushika kuri 4. 5:1 hadi 4. Abafilistiya bafashe miri isanduku y'Imana, bayikura i Ebenezeri, bayijana i Ashidodi, baraheza bayinjiza mu ngoro ya Dagoni, bayitereka iruhande ya Dagoni nyene. Bukeye mu mavyuka ya kare, Abanyashidodi basanga Dagoni yatemvye yubamye imbere y'isanduku y'Uhoraho. Ibigirwamana byatemvye, Miungu imeanguka, yubamye imbere, imeshujudu. barayegura bayisubiza ahantu hayo. Bukeye bwaho mu mavyuka ya kare nyene basanga Dagoni yongeye gutemba yubamye imbere y'isanduku y'Uhoraho, kandi umutwe n'ibikonjo byayo byahimbaguritse byayivuyeko, bitembagara mu gwinjiriro, hari hasigaye umutumba wayo gusa. Imana idufashe cyane. Amen. Bazicuza impamvu bakwize, Watajutia sababu wamekuiba. bazicuza impamvu bagukoreye bya bintu. Watajutia kwa sababu wamekutendea ile mengi. Iki kigirwamana Dagoni, Huyu Mungu anaitwa Dagoni. kibonyima nako nikinabona Hakioni hata. Imana imaze kwinjira muri cya kizu cyabo cya Bwana wa majeshi alipoingia katika kile kinyumba cha Dagoni, byabigirwamana byace bipfukama ile biragwa Mungu hasi, imeshujudu kabisa, bivako ibikonjo, bivako n'imitwe. ikatoka kwa kichwa hata na vingine Nugira viungo. ubwoba. Usiwe naoga. Aba Bafilistiya bari barubatse igicaniro Hao Wafilisti walikuwa walijenga miungu ya madhabahu kugira ngo Abisirayeli baneshe. ili wana wa Israeli washindwe. Abisirayeli ntibabimenye. Waisraeli Ikintu wakujua bategereza gukora ubwa mbere, kitu cha kwanza wangalifanya, bategereza kubanza gutera Abisirayeli, wangalianza kwanza kushambulia babanza Waisraeli, baturire waunguze bicaniro byabo. waunguze kwanza ile miungu ya Ntibari Wafilisti. gutera abasirikare, Hapange shambulia majeshi, bari gutera ibicaniro. wangeshambulia madhabahu. Nuje kuvuga amajambo menshi kwa nabi, Usiende kusema maneno mengi kwa nubanze fulani. gukora ibi nibi. Usianze kufanya haya na Banza mengi. utere ibicaniro bibimutera. Inabidi kwanza ushambulie kwanza madhabahu ambayo inamsababishia. Ico kintu wacumvise, Hicho kitu umekisikia? ari utavyumvise. Kuna mtu akusikia? Wende ubanze kugenda kuresha. Wewe usianze kwanza kwenda kuchumbia. Hapana. Hapana. Nubanze kuja kureshwa. Usiende kwanza kuchumbiwa. Nubanze kwanza kuja kurondera kakazi. Usiende kwanza kutafuta ile kazi. Nubanze kwanza kuja kushiraho umushinge w'inzu. Usianze kwanza kutia msingi wa nyumba. Banza umenagure kwanza bya bicaniro. Anza kwanza uvunje yale madhabahu. Byatuma wamugira mayesheke. Inasababisha kuwa na yesheke kila siku. Yanzu ya mbere warayubatsira bomoka. Ile nyumba ya kwanza umeijenga kabomoka. Banza ugende uwake usambure kwanza ibicaniro byatumye yanzu ibomoka. Nenda kwanza uvunje madhabahu ilisababisha ile nyumba ikabomoka. Haleluya. Amen. Hari umuntu abitahuye. Kuna mtu anaelewa? Uwita yavuga amen azitatu. Anaelewa sema amen 3. Ego. Hari wabitahuye reka tukumira Imana amashimwe. Kuna mtu ameelewa, tupige Mungu makofi.
Haleluya. Amen. Baba Filistia Wale wa Filisti babibonye walipona, erega bajafata sanduku yora bayisubiza mu Bisirayeli, walikamata ile sanduku ya wana wa Israeli wakairudisha kule kwa Israeli. bagiye gusubiza ibyawe batabisha, wanakwenda kurudisha vya kwako bila kutaka, bagiye kugushira kuri wa mushahara batabisha, wanakwenda kutia kwenye mshahara bila kutaka, bigiye kugenda neza nubwo batabisha, vinakwenda kuwa salama na wakati wako wanavitaka. hari umwami yitwa Asa. Kuna mfalme alikuwa anaitwa Asa. Uyo mwami wera umunyabwenge, Huyo mfalme alikuwa mtu mwenye imbere yo akili. gutera Kabla ya kushambulia yabanza gusambura ibicaniro, alikuwa anaanza kwanza kubomoa madhabahu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imbere yo kwimukira ahantu Kabla ya kuhamia mahali, banza usambura ibicaniro anza byara kwanza uvunje madhabahu yuko wahaba yule ambaye alikuwa ibicaniro anapaishi byako karere, madhabahu ya hiyo fasi. ibintu bikuvuga bitahura kweli. Hivi vitu tunavielewa kabisa. Ntugende mu rugamba, Wewe usiende katika vita. yani usijipeleke kimzoba namna hii. Wewe nugende nyene ngusanzu konyene uko wije. Anza kuvunja madhabahu. Tangura kwanza kumena guri bicaniro byaho. Ushavunja ile madhabahu, Umaze kumena guri bicaniro byaho, utakuta uwanja umejiandaa, utosanga ikibuga cyiteguye, utaingia bila tatizo. uzokwinjira mu mahoro atangorane. Lakini ukianza vita, Ariko niwe atangura intambara, kabla ya kuvunja madhabahu, utabanje kwanza kumena guri bicaniro byaho, utashindwa. uzoneshwa. Mwambie huyo ambaye anakaa karibu na wewe, Bwira uyo yicaye mu ruhande rwawe, usianze vita kabla hujavunja madhabahu. nutangura intambara utaratangura kumena ibicaniro. Ngo umugabo wanje arakara gose, Eti mume wangu mkali sana, ndamubajije irasiyo ko yonyongera irasiyo cyangwa bitiko, nikimwambia niongezee rasio na nipiga kofi. banzu mene ibicaniro bituma kara. Uanza kwanza uvunje madhabahu, inasababisha anakuwa mkali. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibuka Esiteri ingene byagenze, Kumbuka Esteri gisi vile bafashe ndeka. amafungo yo kumenagura. Walikamata mafungo ya kuvunja. Esteri yicishije hajya honyene, Esteri alipojipitisha mbele ya mfalme, Ahasuwerusi atamutunga inkoni. mfalme akamnyoshia fimbo. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Banzu menagura bya bicaniro. Anza kwanza uvunje ile madhabahu. Uyu mwami yitwa Asa, Huyu mfalme alikuwa anaitwa Asa. dusomye igitabo cya kabiri cy'ingoma, Tukisoma mambo ya Nyakati wa pili, igice cya 14 ku murongo wa mbere 14 mstari wa kwanza n'uwa gatanu na 5 kushika kuri gatanu nako. hadi 5. Asa urugamba rwiwe Vita yake ntiyabanje gutera, kwanza kushambulia. Hapana. Yabanje kumena ibicaniro. Alianza kwanza kuvunja madhabahu. Igitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya 14 ku murongo wa mbere gushika kuri gatanu. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Nuko Abiya ahambya abasekuruza, ahambwa ku murwa wa Dawidi, maze umuhungu wiwe Asa asubira ku ngoma yiwe. Ku ngoma yiwe igihugu kimara imyaka 10 gifise imore. Asa akora ivyo Imana yiwe abona ko ari vyiza kandi bibereye, kuko vuga ngo kuko Sema kwa sababu kuko yakuyeho ibicaniro vyubakiwe ibigirwamana by'abanyamahanga bo n'ibitabo byo ku mpinga z'imisozi, amenagura amabuye bashinze, atemagura inkingi bashingiye Ashera, maze agera abayuda ko barondera uhora Imana y'abasekuruza no kwitondera ibyagezwe byiwe n'amabwirizwa, kandi akura mu bisagara byose by'Ubuyuda ibitabo batavye n'ibishushanyo by'izuba. Nuko ku ngoma yiwe igihugu kigira impore, Imana yabwicubahiro. Amen. Asa ageze ku ngoma, Asa alipofika kwenye ngo mataifa, yaratwaye imyaka 10 ari amahoro, aliongoza miaka 10 kiwa salama, igihugu kugira impore, inchi kakuwa na ngo amani. kuko Eti kwa sababu, vuga ngo kuko, sema kwa sababu, canke kubera, sema kwa sababu, canke ku mpamvu, kwa sababu fulani, ku mpamvu zuko yabanje gusambura ibicaniro kwa byose sababu ya kwamba by'abadayimoni. alianza kuvunja miungu yote ilikuwa pale. Ni abakineshwa, Hakushindwa ahubwo tena, acatwara neza. bali akaongoza vizuri. Wewe bakugize diregiteri, Wewe wamekufanya director, wewe ntiwabanje gusambura bya bicaniro, haukuanza kuvunja madhabahu, ugiye gutwara usanze utwaye nabi. unakwenda kuongoza na kutu unaongoza Wewe vibaya. bakugize ibi na biriya, Wamekufanya haya na uje mengine, usanga byabaye nabi. unakuta vinakuwa mbaya. Waronse akazi aha n'aka,
umepata kazi mahali fulani, cyangwa wazanye undi mukozi mushasha iwawe, ama umeleta mtumishi mpya nyumbani kwako, ama mahali fulani, wakagombye kuanza gusambura bya bicaniro, ilibidi kwanza uvunje ile madhabahu. Haleluya, amen. na yahandi bila hivyo kuneshwa kwako, kushindwa kwako kwatewe na bya bicaniro, umesababishwa na ile madhabahu. amarira yawe, machozi yako yatewe na bya bicaniro, imesababishwa na ile madhabahu. ariko guhera uyu munsi, lakini kuanzia leo hii, uko tuzakumenagura kwa ibicaniro, sababu tutakwenda kuvunja madhabahu, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, maisha yako yanakwenda kubadilika, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, maisha yako yanakwenda kubadilika, kazoza kawe kagiye guhinduka, hatima yako inakwenda kubadilika, kazoza kumuryango wawe kagiye guhinduka, hatima ya familia yako inakwenda kubadilika, kazoza kabana bawe kagiye guhinduka, hatima ya watoto wako inakwenda kubadilika, kazoza kwa mubakanya kagiye hatima ya mwanandoa wako inakwenda kubadilika. Kuna vitu vinakwenda kubadilika kifamilia kutokana na madhabahu. Kuna vitu vinakwenda kubadilika kazini, kuna vile vinakwenda kubadilika katika majirani. Una shida gani? Je, ni magonjwa? Leo tutafunja madhabahu. Una shida gani? Je, ni nyumba? Je, ni hivi na vingine? Nikwambia kweli, kuanzia leo hii ukiviamini utaona utukufu wa Mungu. Tikisa mwenzako, mwambie ukiamini kuanzia leo unakwenda kuona utukufu wa Mungu. Hallelujah. Amen. Visi vyemeza, nina uhakika, kurenga kimwe, inazidi moja, ubuhamya, nina ushuhuda, kurenga kimwe, unapita umoja, visi kwizera, nina imani, kurenze, unapita, kuko unomusi, kwa sababu leo ni wahagarara neza, ukisimama imara, Imana yiteguye kugukorera ibidasa, Mungu amejiandaa kukutendea miujiza. Amen. Inegenge zarakutanze inguvu, udhaifu umekushinda nguvu, zarakuresheje inguvu, udhaifu umekushinda nguvu, ariko ugiye kuzinesha, lakini leo unakwenda kushinda. Byarakunaniye kuvyuka mu ijoro gusenga, nimekushinda kuamka usiku na kuomba, bari barubatse, kuna madhabahu walikuwa wamejenga, ariko kwera uyu munsi bigiye guhinduka, lakini kuanzia leo vinakwenda kubadilika. Amarira wariza arahagije, machozi umelia inatosha, amasheke wagize arahagije, kufeli umefanya imetosha, neza ntibagushimia ari benshi, wale ambao umetendea vizuri au kukushukuru, ariko kwera uyu munsi bagiye kugushimira, lakini kuanzia leo wanakwenda kukushukuru. Ibyiza wakoze bigiye gutanga umusaruro, mazuri umetenda na kwenda kuleta mazao, kwa ukora bigiye gutanga umusaruro, kazi unazozifanya zinakwenda kuleta benefits. Unakora cyane mugabo ukaronka bike, unatumika sana lakini unapata vichache, ubyuka kare mu gitondo ugataha ijoro, unaamka asubuhi mapema unarantra usiku, ariko wasuzuma ibyo umaze gushika kukabura, ukishacheki vitu ambavyo umeshafikia unakosa, kuraheza uri kuraraba ibyo umaze gushikako, mwaka unaishi kunaangalia vitu umeshafikia, imyaka ingaira heza umaze kuraba ibyo umaze gushikako, miaka mingapi naishi unaangalia vitu umeshafikia, wagiyuneshwa, ulienda unashindwa, amaprosho ufise wa mushira uhindura umwaka ugashira kuundi, vitu unabadilisha unatia mwaka kumwingine, amaprosho ufise wa mushira umwaka kuundi, maprosho unashindwa kumwaka kwa mwingine kama sahihi. Jina lako barashize musi, wameliweka chini, barashize hija, wamelitipa pembeni, lakini kwa sasa litainuliwa juu, kukibicaniro bubatse, kwa ile madhabahu wamekujengea, tugiye kubisambura mu jina rya Yesu, nasi tunakwenda kuvivunja kwa jina la Yesu. Imana uhoraonye n'ingabo, Bwana wa majeshi, ya sanduku y'isezerano, ile sanduku la ahadi irashitse, inafika kugira ngo isambagure, ili ivunje ibigirwamana bya Dagoni, miungu yote ya Dagoni, kugira ngo nawe, ili na wewe bitobera, hakuna mtu visiyopendeza, nawe kugira ngo ushikire, ili nawe ufikiriwe. Amen. kubera kuneshwa ahantu utavuga amazina yawe, kwa sababu kushindwa kuna mahali usemi majina yako, ahantu utavuga naho uvuka, kuna mahali usemi hata mahali unazaliwa, harigi utavuga n'imyaka ufise, kuna wakati usemi hata miaka unayo, harigi unyegezi binabiriya, kuna wakati unafuchika hivi na vingine, Imana igiye kuvyishura, lakini Mungu anakwenda kuvijibu, Imana igiye kukwishura, Mungu anakwenda kukujibu, Imana igiye kukugirira neza, Mungu anakwenda kukutendea vema, mazijahora ari masheke, vile ambavyo vilikuwa ni vya kufeli bibe amareisite, viwe vya kuweza, ivyari byo gutsindwa, vile vilikuwa vya kushindwa bibe byo gutsinda, viwe kushinda, ingao zaramari
vilivyokuwa machozi na uchungu vibadilike kuwa kicheko, vilivyokuwa huzuni vibadilike kuwa furaha, somo na vigelegele, vilivyokuwa huzuni na kilio vibadilike kuwa nyimbo mpya, na unakwenda kuimba nyimbo mpya. Amen. Mwaka uzana korale yanyu izosohora indirimbo nshya. Mwaka ujao na kwaya yenu itatoa nyimbo. Na uzosohora indirimbo nshya. Asante babangu na shukuru. Amina. Hallelujah. Amen. Muri uyu mwaka tugiyemo. Mwaka tunakwenda kuingia. Kusambura ibicaniro byo mu mwaka. Tunakwenda kuvunja madhabahu ya mwaka ujao. Iyo batujibije byose. Yale ambao wametia yote. Turamena. Tunapunja. Basigaye bakwita kalialia. Wamekuita we ugumurira gusa. Kubera ibibazo wamucamu, kwa sababu shida unazozipitia. Hakuna machozi Mungu asiyopangusa. Na marira tohoza. Hakuna machozi asiyopangusa. Na ngora natogukuramo. Hakuna shida Mungu hawezi kukutoa. Na kibazo toshobora kwishura. Hakuna shida Mungu hawezi kujibu. Rema, farijika, checheka, nyamaza, wihorere, nyamaza, uhora ari kumwe nawe. Bwana yuko pamoja na wewe. Yamanukanywe no kugutabaha. Ameshuka kusaidia. Ya sanduku yageze muri ya nzu ya bya bigigomana. Ile sanduku imeingia katika ile nyumba ya miungu. Bya bigigomana bigira bipfukame. Ile miungu inataka ishujudu. Bigira bichiki ibikonjo. Inataka kuvunjika. Bigira bichiki imitwe. Inataka vivunjike vichwa. Bagira basubiranemo. Wanataka warudiliane wao. Bagira batangure kubivuga ingene byagenze. Wanataka waseme gisi vimeendeka. Nakubwisha ukuri uhagaze neza imbere y'Imana. Nakwambia kweli ukisimama imara mbele za Mungu uzobaho. Utakufa mbali utaishi. Kandi amarira yawe arahozwa. Tena machozi yako huwa yanapanguzwa. N'izina ryawe rigahinduka. Na jina lako linabadilika. Abagusuzuguraga waliokudharau bazokwitana kubahwa. Watakuheshimu, watakuita mheshimiwa. Waliokuwa bazokwita mutama. Watakuita mzee. Bazokwita mabuja. Watakuita mabuja. Imana jeni. Huyu Mungu alinitendea. Imana nibutse ibyikora. Nikikumbuka mazuri Mungu anatenda. Sindonga na majambo yo kuvuga. Sina hata maneno ya kuzungumza. Imana iriho. Mungu yupo. Kandi irakora. Tena na tena. Kandi ibyo wizeye. Tena yale unaamini. Irabigukorera nko kubyizeye. Anakutendea kama gisi unaamini. Namarira itohoza. Hakuna machozi Mungu asiyopangusa. Uhora unumwizigirwa. Bwana ni mwaminifu. Uhora unumwizigirwa. Bwana ni mwaminifu. Nazoguta. Hata kutupa. Nazoguhemukira. Hata kupumukia. Nazogusiga mu nzira. Hata kuacha njiani. Kwa mwatanguranye. Kwa kuwa mumeanza na Mungu. Muzohezanya nayo. Utamaliza na Mungu. Amen. Mugiye nukuri. Haya nakwambia ni kweli. Kwa bayi umwizigirwa muri byabi. Kwa kuwa umekuwa mwaminifu ile wakati. Nibitaraba. Na vile ambavyo vijatokea. Nibitarashika. Na vile ambavyo vijafika. Ninyichu zitaraboneka. Na chimba zijaonekana. Ndakubwije ukuri ko ziri hafi. Na kuambia kweli ziko karibu. Imana ninyizigirwa. Mungu ni mwaminifu. Imana ninyizigirwa ku murango. Mungu ni mwaminifu asubuhi mchana. Mungu ni mwaminifu hata usiku. Ku murango numwizigirwa. Mchana ni mwaminifu. Mwijoro numwizigirwa. Hata usiku Mungu ni mwaminifu. Uri muhira Imana ninyizigirwa. Ukiwa nyumbani Mungu ni mwaminifu. Uvuye muhira Imana ninyizigirwa. Ukitoka nyumbani Mungu ni mwaminifu. Uyizere gusa. Wewe umwamini. Udakekeranya. Bila kusita sita. Ibyo wavuze. Yale ambao umesema. Ibyo wavuze uisaba. Yale ambao umemwomba Mungu. Ukungwa mu mutima kwa arivyo. Unasikia ndani ya moyo kama ni kweli. Unavuja madhabahu ya mapepo. Ukaba umwizigirwa mbele y'Imana. Unakuwa mwaminifu mbele za Mungu. Ndakwatuye ko kwishurwa mu izina ryawe. Na kukilia kwa kujibiwa katika jina la Yesu. Amen. Aho wambariye icheyi. Mahali umevikwa uchi. Ni ugiye kwambarira icyubahiro. Ndio kuna kwenda kuvikwa heshima.